Menteri Rong Bado Kari Narendra Modi ulah penyak ya kejing yang National Conference kebesar jong Chief Secretary New Delhi. Ke National Highways Authority of India ketemu penuan ya ke road patrolling vehicle ke Bathamai ke belah Kambiang ha kejing trekam ke belah Tengka Rajmal Sathi menkenti ke kejing sengan ha ke Surabaya. Presiden Kari Sri Lanka Anura Kumara Disa Nayake sawan sungo lai sengi Kari India ban sedang nadu la syaik sengi. Kaluk sabha kan sedang biang kejing keren ke bakpang mentah ke sengi kalau kejing inti ba nyup san senam jong Kari sencar Kari India. Menteri Ketenaga Bari ke India Dr. S. Jaishankar ulah penong ya kejing keren baru Menteri Ketenaga Bari ke Portugal Pulo Rangle New Delhi hinden ke sengi.